Yes, yeah, GG. Pero gusto ko, YouTube na lang. So, hey, mapoy po lang. basketball player susuto mizoram tana ningo cheu to coach cha kan nei le kan ni so e mai sarma pu ya loading le sela tuna mizoram head coach nai NIS coach nibok WABC nibok asai lo me ang so me hetu to ka sa kesia Tuan, akan tinggal yang ke via kan ya. Okay, Najan. Alan, we'll call Alan to give his first try. Alan, you are ready to proceed. Pwede ba rin man ganan to mga Alan, orang nuto na bis ya tagin. So, chắc là chậm đó nữa tao. em tôi tầm nó lờ cái nghề. Naron tinoting to na amain naronin assist do na mase remchi lawa second na and four le don is that it was Libani Alan. We had seen the happy face tonight. Wow, Alan doing the jam. Một chắc oh, just that. 9, 8, 8. Desmond không hề Desmond Bằng ruộng à? Cái xiêm thiệt là bro. Rồi, chẳng nó ngủ nó không? giờ phải thóc mẹ Xỉa rộng nó. xìa Đây rau là cho. Tên. Mang cái nó mang cái nó đấy đó thì nó Thiệt. Tiang ate. đúng không ok được Ike! sorry again 뱅창 Alan 맞지? 43 points sa mutua. Kiss 50 points sa mutua tu nak tiang ah. Mo be don ni tiang ah. Kim nghe còn trăm tom. Đẹp. Đây này, chance là này. TBL player. Tên lửa mà sẽ là cái gì chứ? nghe thì nghe tiền Trade on the second attempt. Behind the back. Ông không bốc nữa đó. tổng mấy tiền Oh, another chân thì về jam. 40. 46 points. What? 8, 8, 8. 8, 8, 8, 9, 9. Ông một tele sắm gì đó nó. Nè Puya. NBA Academy na matangin. Oh, wow. Kiro tumi apat na pe. Pero stop doon mi. Control ang tangin ka. Na kaya nè Puya. Chợt thưa ta cái tiền. Oh, somewhere. Wow. Nè Puya. Pero chong le ka. Ồ, gì thì tên tên á. tấm lọc tiền 47 points. 차량이 난다 생각 46 points. Nè Puya. 46 points semua. 40. Thì học những cái gì đó. Ôi, còn là tôi off là đó. 파게티 차례 돈. Third, second attempt. 애미당. Alan, tan left side. Oh! Ai, nó miss. Alan for the 3 points. Away! Jam! Replay in Chinang. Gì vậy? Yeah,
46 points. Samoa. Oh, what hope, man. It's in the air. Air Jordan post ka aron. Bangte pa mas middle age. Alan. Kung sila, Virtual case. Tuna. Rondang pedon eh. player pa nga, titigil niya system na sino vai ter desafio. Volker is pas. No, man laki versi ba Timing isa? Someone bola kala late ni ya. Case na mai na du zo ka. Assist na win. Sa ilaw May na try doon eh. Ball hayop. River. Ay, dik lang. Dalawa. Ne boy kat. Chance ang lape. Nakot be may box ya? 싱속속 아루 Bang! It's coming! Ito naman din, ito ah. White ang yaya. Oh, Sininte. easy dunk. Easy dunk, easy dunk. $41 points. Alan. Tuna, siya nga. Second round. Nivele doon eh. Siya nga. Zuan tira taka ni. Siya nga. Tuna, yan kung hintang karong tuma. Oh! Siya nga, naroon dunk lehana. Good, two-handed jam with 7 defend and challenge all 45 Siya kuya, hello ma. Ega mo ni trick karo. Bounce. Apunta. Aron ba mga nakalaw jump down ni. Apunta kini nan bomber nga de kuya law na nga chuchu. Ron jump karon tubang de kuya. Eh, pamunaan nga ito. Chopek kaniya. Ya. Bang! Oh, damn! Look, Kazu. Look, that's siya. Thirty-eight. 38 points. Load be next up on the chin Adit siya. Panite. Aron lang doon ay matson. Nga, may doon na ni. India, team at Elmas Sabihan ng contest result po tuloy ng Sowang sa mga kuya ang judge. final look Zanido Slam Dunk Contest. Champion. Two. The winner of Slam Dunk Contest for tonight Aaron is Kiss Aaron Keys. Joshua Aaron Kiss. Aaron Kiss. nakot. Slam Dunk Contest champion. MSL Season 7. Panay sa. Kaya, ngay tuwa na. Zoto nuwa. Aaron Kiss, Slam Dunk Contest champion, MSL Season 7. Ano ya? Yan. Sir. Mapuya. Kanin kan hunte, kan mang sauta. MSL Season 7 weekends, All-Star Week. Tuesday, Zan, Tole Zan.